This poem was written by Renato B. Alzadon, Diari ng Parnaso. It is addressed to the President of the Republic of the Philippines. King kagalang-galang nga pamuntok ng Republika ng Pilipinas by Renato B. Alzadon of Baltimore, Maryland. Gagalangan kong pamuntok, Madam Gloria M. Arroyo, induna ning Pilipinas sa perlana ning malayo. Sana pudas na kayo ning sulat kong makaberso, ligtas ko sana king tagko at sigalot ang mapusyo. At layon paninasan kong magluwed ko sana talindo, aying maltang Pilipinas minwanyasa at minono, banking historya ning balening lagyuyuying lunto, maniningning king dangalan antiyangas lagning aldo. Sinulat ko po kayo kingamanong kapampangan, pablasa kaseng balo kung kapampangan kayo naman. Uling kapampangan kayo malagwayang ayintindihan, ing kalam na ning sulat ko, agyang makarimayaman. Sangkaning pamanyulat ko, burida ko sanang kutnan, at maletiya mong bage, ing buri kong pakibaluan. Lubnaning dakalabanwang ati ko po king tungkulan, nano na po nga soyoyo, kingamano tamong siswan. Eyo sana pagkasala nung ako tang kumanita, muna kapampangan kayo, anak na ko ning Pampanga, kadua itang kekong ibpa, bukod king memuntukan niya, bulalagyang kapampangan anting meto nga poeta, detang kayang kawatasan, balamuari gintula, pepakamalan milapu, anting yasa mahulaga, antimong anak ning wates, lubos kong sasalpantaya, pepamana neke kayo, ing lugod king amano na. Opo sasalpantaya ko linikas nepo ke kayo, ning poeta makapagal, ing lugod na king amano. Opo sasalpantaya kung iba't king malati kayo, ing mayumong kapampangan, yang sinimsim ding labiyo. Opo sasalpantaya kung agyang nuko muntang yato, inga manong kapampangan mamaleya king pusoyo. Opo sasalpantaya kung matas maning tungkulan nyo, kapampangan niya pamurin, ing tuneyong pangatao. Opo ing dimdamyo kako, puro kasalpantayanan, pablasang demot ko balo karing tunay kapalyaryan. At ko po king marayo, lipat kadayat malatan, ing balita nga kakwa ko, po sapat nung atinman. Enya ako keneng bili, binakong kasasabikan, ing balitang makatungkol kingamano tamong siswan, antimong makibalita, buri ko sang pakibalwan, nanuna pong sinaopyo, kingamanong kapampangan. Sasabyan da ring aliwa, king yung gobyerno yu kano, mipmuyang kapamiretnan sa pakyakeng eskandalo. Dapat dingaliwa ngara, king may pili kayo kano, metong karing matenakan, king parang ning liderato. Yang bagay yan eko pansin, aliko po politiko, metong kumong kapampangan pangkaraniwan na tao, ing buri ko mo nga balo, at sana sabyan nyo kako, nanuna pong sinaopyo, king siswanta mga mano. Gagalangan kong pamuntok, ining musmus yung makudta, makiramdam yang matingid, king ibigkas yung salita. Nung nano maning sabyan nyo, kay kayo kumaniwala, uling sasalpantaya kung kapampangan kong dakila. Inya nano Madam Gloria, nanong kaya pan mong gewa, para mo'y nga mano mo, minwanya at misaplala. Bilang supling kapampangan, ngeneng ikong kingupaya, inga manong kapampangan, pigmalasakit ye kaya. Oy nipuing kakong pluma, makasadya ng sumulat. Sabyan niya po, Madam Gloria, nano pong kakong isulat. Manaya ko pong sabyan nyo, nung nanong mayap yung depat, king kapampangan ng irog ning ibayong kalasulat. Ban karing kawatasan ko, matula kong isang bulat, king labwad ning kapampangan, pati na king lipat dagat, king medong kayong uliran, dapat dang puryanding lat, uling king amanong siswan, menatili kayong tapat. Nano pata, Madam Gloria, keneng watas mutos kopo, ining pluma ng tatal nan makasadya ng isuyo,
Manyabi kayo mo sana kingalang pamika kuno, nanuna po nga suyuyo kingamanong katutubo. Ang ganya mo kene madam at sana mabless kayo po. King kana kong email address at dakala salamat po. Mamuna ko pa mo madam ingke kayong talasuyo. Renato B. Alsadonia ingkana kong pirmang lagyo. Dakal pong salamat. Ako po i Ernesto C. Turla, a memoyesya para keng ari.